Inkuru zirimo kuvugwa cyane mu bijyanye n'ubuzima nuko COVID-19 yongeye kugaruka ku isi. OMS ikaba yatangaje ko nta mugabane n'umwe ubwandu bushya butaragaragaramo muri uku kwezi kwa gatandatu. Ubu bwandu bushya bukaba bwitwa NB181, bukaba bwiganje cyane mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse no mu Buhindi. Bikaba binatekerezwa ko yaba ari naho burimo guturuka, ndetse hakaba hari n'abarimo kwasiga ubuzima. Mu bihugu byibasiwe cyane harimo ibyo mu karere kegereye Ubushinwa nka Hong Kong, Taiwan, Singapore na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaba irimo guhera mu makomeye, aho umukinnyi w'ikipe ya Santos yo muri Brazil, Neymar Junior Santos, yasanzwemo COVID-19 ndetse n'umugore wa perezida w'igihugu cya Brazil. Iyi ndwara ikaba iterwa na virusi, ikandurira mu matembabuzi avuye mu gukorora no kwitsamura cyangwa kwegerana n'abantu bamaze kuyandura. Uramutse ugize ibimenyetso nk'umuriro no gukorora, ambara agapfukamunwa, wihe akato kugira ngo wirinde kuyikwirakwiza. Ubu bwoko bushya bukaba bwanamaze no kugera mu gihugu cy'u Rwanda, aho igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko icyorezo cya COVID-19 cyongeye kugaragara mu Rwanda, nyuma y'uko mu bihugu bitandukanye ku isi hashize iminsi kiri kwiyongera. Umuyobozi mukuru wa RBC, Professor Claude Muvunyi, yabwiye ko nyuma yo kubona icyorezo cyongeye kugaragara mu bihugu bitandukanye, hakozwe isuzuma rigamije kumenya uko byifashe mu gihugu. Yavuze ko mu bipimo byafashwe bigera ku bihumbi 16 byagaragaye ko abantu bangana na 0.7% by'abo banduye COVID-19, ndetse ubu bakaba bari kwitabwaho. Yavuze ko u Rwanda rwiteguye gukomeza guhangana nayo ku buryo bitakwiye gukura umutima w'abaturarwanda. Ubwoko bushya bwa NB181 bubarirwa ku rugero rw'10% u Rwanda bwose ku isi, kandi bwanamaze no kuboneka muri Ireland y'Amajyaruguru. Nubwo bitagaragara ko iyi virusi ifite ibimenyetso bikabije kurusha ibisanzwe, inzobere zivuga ko ishobora kwinjira mu turemangingo byihuse. OMS ivuga ko COVID-19 ikomeje kwihinduranya guhera muri Mutarama na Gicurasi. Ubwoko buriho muri iki gihe bivuga ko bwihuta cyane mu gusakara mu bantu. Minisitiri w'Ubuzima Sabin Nsanzimana yanditse ku rukuta rwe rwa X ko muri iyi minsi tuva mu itumba ko hari ubwiyongere bw'indwara zifitanye isano n'ihinduka ry'ikirere. Umuyobozi mukuru wa RBC, Professor Claude Muvunyi, yavuze ko mu bagaragayeho ubwandu harimo abakunze gukora ingendo hanze y'igihugu n'abo bahuye nabo. Ku bagaragaye, yavuze ko bari guhabwa ubuvuzi busanzwe kuko hari imiti, kandi basabwe kwirinda kwanduza abandi cyane. Ati abaturage turabasaba kwirinda umuntu ufite ibicurane akajya kwivuza, akirinda no kwanduza abandi, gukaraba buri gihe no kwambara agapfukamunwa mu gihe ufite ibimenyetso. Yavuze ko binajyanye n'igihe cy'impeshyi cyegereje, imibare ishobora kuzamuka. Yemeje ko u Rwanda rwiteguye guhangana nayo, ariko anasaba abaturage kwirinda no kwirinda kwanduzanya.